seguinte, brother, esse protesto aqui é um movimento da sociedade civil, legítimo, lindo, onde as pessoas estão reivindicando para reconhecer os seus direitos. É absurdo a população achar que isso aqui é violência, meu irmão. Violência é isso aqui agora, ó. Violência é a porra do spray de pimenta que eu tô sentindo agora nesse caralho, não vou sair. A porra é o spray de pimenta que eu tô sentindo nesse caralho aqui agora, meu irmão. Porque violência é 5 mil casas serem destruídas para construir a porra do VLT. Violência é o professor ganhar R$8 a porra da hora aula. Não sai! Não sai! Sangre, sangre, sangre,
aliénation et magie noire. Il s'agit d'aliéner dans des réceptacles de magie noire, conscients et prémédités. Et ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irascible et stupide, c'est qu'ils en font. S'il n'y avait pas eu de médecins, il n'y aurait jamais eu de malades. Car c'est par les médecins et non par les malades que la société a commencé. Ceux qui vivent des morts. Il faut aussi que la mort vive. Nardin, comme un avis d'aliéné, pour bouger doucement la mort, tenir un petit peu les morts. Cela a commencé 5000 ans avant Jésus-Christ, cette technique thérapeutique de la mort lente. La médecine moderne complique en cela la plus sinistre et crapuleuse magie. Pas ces morts à l'électrochoc ou à l'influothérapie afin de bien s'accuser et arracher llega la muerte mientras todos duermen en aquel barco olvidado a su suerte, encadenados al mar.
Faça barulho! Isso é grito de opressão! Egiteko, berandoki otena, nahi luzea, ez bide
Etorri justu nazazu, maite dut ala egotea. Biluzik jaio, biluzik jaio, biluzik jaio nintzen. Biluzik jaio, biluzik jaio, biluzik jaio nintzen.
out of work. Great Depression must never come back. All that bomb making, tank making, gun making, banana